Field Marshal Jojo, you're our top man. Prepare to leave the house. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Prvo što moramo shvatiti o filmu je to da on polazi od premise da je dječak koji je glavni junak, ima 10 godina, on je zaluđen nacizmom i ono što ga ne čini baš jako pametnim, što se to sve zbiva 45. godine, kad je svakom normalnom jasno da će Hitler izgubiti rat. A majka glavnog junaka, što vrlo rano uspijevamo shvatiti, je između ostalog u pokretu otpora, koja kaže bez demokracije nema nam života. Hey, Jojo, my old friend. Hi, Adolf. What's wrong, little man? They call me a scared rabbit. Ali ono što je ljude zbunilo, to je taj nekakvi simpatični, malo bedasti Hitler. Međutim, to je imaginacija glavnog junaka koji je otprilike isto takav kakav je i Hitler, taj izmišljeni. Znači, osoba koja nije baš pri sebi. Tako da, ja ne znam, mislim, meni taj film izgleda kao vrlo ozbiljna analiza nacizma i ne mogu shvatiti uopće da neko kaže da je to nekako podilaženje. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed. Teren je sklizak zato što se sprdate sa ljudima koji su pobili milijune ljudi. Redateljeva kritika izazvala je oprečne reakcije, jer s jedne strane nekima je to bilo super, uostalom nema tu ništa čudno, pokazuje se kako nacisti pale knjige, kako love Židove, ali ovako nešto gdje ti iz drugog plana radiš satiru o tim tipovima i zapravo sam nekako zaključuješ kakav je to režim, to mnogi ne vole. Ne vole misliti svojom glavom. Oni vole da im se sve lijepo nacrta i da im se to pokaže i da tako, evo, bude. Jojo Rabbit je vrsta filma koje Waititi najviše voli, a to su te subverzivne satire, kakva je recimo bila vampirska komedija Kad padne noć ili njegov Lov na divljane, koji je isto satira svoje vrste o nekakvim čudovištima. A s druge strane treba napomenuti da je on, znamo da je Peter Jackson iz Novog Zelanda, Waititi je također iz Novog Zelanda, međutim ovaj ga šije po broju gledatelja. On je redatelj koji tamo je imao najviše uspjeha sa svojim filmovima, a koji su pritom niskobudžetni, jeftini, mali, nikakvi. I to je, ja mislim, za svaku pohvalu. Hi. Pa dva su elementa zbog kojih dječak mijenja svoja uvjerenja. Prvo otkriva da mu majka skriva na tavanu malu Židovku koja je bila prijateljica njegove pokojne sestre. Isprva bi on najrađe nju prijavio u mjesni Gestapo, ali mu sama curica vrlo mudro objasni da u tom slučaju će ne stradat ne samo on, nego i njegova mama, zato što su je skrivali. I dječaku to nekako klikne da je to ono zbog čega bi malo trebao paziti šta radi, a s druge strane ta djevojčica njemu otvara nekakve nove svjetove, on vidi da ti Židovi ne kolju ljude, ne piju im krv, nego su zapravo najnormalnije osobe na svijetu. Nothing makes sense anymore. Yeah, I know, it's definitely not a good time to be a Nazi. Ocjena filma, što se mene tiče, 5. Izvrstan film, čak možda bih ga rangirao malo više od Parazita, bez obzira što to rijetki rade,
ali mislim da je teže napraviti ovakav film nego napraviti Parazita, iako su oba izvrsna.